Assalomu alaykum do'stlar, sizlar men G'ayratdin Baxa. Do'stlar, kanalda birinchi bo'lib жатсаңыздар, анда kanalga жазылып, подписывайтесь кызыл кнопканы басып, жана коңгуроочун басып коюшуңузду суранам. Анткени Кудай бурса жакшы контенттер чыгарам деп ойлойм. Өзүңүздөр кызык болгон челлендждериңиздерди комментарийге жазып калтырып кетиңиздер. Кудай бурса ошолордун баарын орунdatабыз. Достор, биздин бүгүнкү видео эмне жөнүндө болот десеңиздер, Казакстандын бир эң скилловый стенка ойногон бир казак бауыр менен стенка ойнодум достор. Азыр ошону көрөбүз. Алда азыр ошонун хайлайттарын коем, анан жана өзүмдөн коем. Силер өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырып кетиңиздер, кимиз утаарыбызды. Бирок хайлайттан кийин экөөбүз ойногон видеону да коем достор. Мынакей достор, бул Darkness 245 аттуу казак хайлайттеринин эмеси, видеолору. Караңыздар, соңку хайлайттар тартат экен. Экөөбүз дос катары сүйлөшөбүз, бирок анан мен ага айттым, если давай экөөбүз один эле ойноп көрөлү деп макул болду. Мынакей хайлайттарын көрүп Ого. Караңыздарчы кандай ойносун ойнойт. Башына куюп атат. Шарах. Оп, шарах. Тарс. Эми болсо менин хайлайтыма кеттик. Мынакей. Опа, баха. Опа. Шарас. Тарах. Рахмат деп коет. Мынакей эми достор, биз азыр өзү экөөбүздүн личный эки хайлайттердин ойногонуна душар болосуздар. Мынакей достор, экөөбүз один ойнойт, биринчи раунд достор. Дай. Күттам кел, давай. Давай. Санчик. Тарс. Ой, блин, снег упадет. Давай снег упадет. Снега жакшы болот экен. Так чыгып атат. Ой, блин. Нормальный шанс болушу. Блин. Что-то тяж кетпей атат, что-то. Тарс, блин. Все, достор, мынакей. Рандом. Чисто рандом. Мынакей достор, биринчи раунд мен уттум. Четикс командасынын бахасы. Эми экинчи раунд. Мынакей достор, экинчи раунд башталды. Бири-бирибиз менен раз катуу атышып аткан кезибиз. Тарс, блин. Ай, блин, качып кетти. Блин, Коч. Давай, чык. Ой, блин. Эми алып атканмын, эмне деп койчу эле, бир финт кылып атсам, атып койчу. Эми үчүнчү, то есть, ал 1-1 болдук достор. Эми кийинки раунд Кудай бурса мен утам деп ойлойм. Давай, кел. Мен могул жактамын, кел. Всё, келип тур. Давай снега коебуз. Давай чык. Тарс, блин, оп. Атайлап жөнтүрдүм эле. Давай чык. Ай, мен башка жактан чыгып атпайбы? Мен башка жактан чыгып турс. Трош беркен. Тарс. Что-то атяш канча кетпей атат. Тарс. Блин. В смысле өлүп калды? Көрүңүздөр, достор, стенканы. Ой. Көрүңүздөр. Атышып аткан малбыз азыр, да. Что-то эки хайлайттер бири менен ачык жерде мен анын стенка койбосо керек деп ойлодум. Стенка жакшы болот экен. Мен стенка кое албайм жакшы. Дай. Өзүдө көргөндө эле стенка кое албайм жакшы. Просто могу жаңы настройка болгон үчүн анча көйнөп койдум. Ой. Нормально болду, да? Мынакей достор, үчүнчү раундту дагы уттум достор. Жок, экинчи раундту уттум, бул үчүнчү эмес раунд. Үчүнчү раунд башталды. Мынакей достор, тигилда келип калды, күтүп аткан учурум. Блин, башына тийип алды. Винчестер. Ачык жерде туруп калдым эле, атыш менен. Так, секин. Алдап алып. Бак. Башына тийип калды, жана көрдүңүздөрбү? Азыр аптечка кылдат. Майла аптечка аларсың, биз ага туз кылбайбыз. Жакшы оюн көрсөтөйлү. Жана аз, ошондуктан азыр может ичине тийсе да өлүп калышы мүмкүн, ошон үчүн толтуруш керек. Давай. First blood. В смысле башына тийип калды? Жакшы атяш кетти. Мынакей достор, бул раундту да уттук, Кудайга шүгүр. Эгерде аны бирге утуп койсом, өтө сонун болуп турабы? Ачыдос. Блин, атяш кетип тарс. Чёрт. Тарс.
Оп. First blood. В смысле, блин, içine тиіп қалды. Черт. Ай, хотя ушымыздың басына тигенде. Блин, дровашты тастап қойсақ па? Тастап қойып, что-то бұлдан оттяжки бере албаймын, ошон үчүн двухстволка мен 2 патрон. Блин, башыма. Так, жөн тұра, шарам. Тырс. Қолым илешпей қалды. Оп, блин. Нормально сейчас болды. Шлем оңды олайлы, так. Давай, келер. Ай, блин, дағы қолым тиіпе қалды. Ата тұрған қолым тиіп қалғанда, может, башына тиіп. First blood. Башыма тиіп қалды, точно. Башыма тиіп қалды. Красава. Окей, ойын башталды. Давай, бауырым келер. Ой! В смысле өлген жоқ? Блин, ушынай тақы жақпайды. Шлем жарып қойды. Құдайға шүкір. О, толық тиіпе қалды башыма. Давай, чық. Қорқа тұрған ештеңе жоқ. Опа, башына тиіп. Мен еме алып қойдым. Байт етіп қойдым. Байтерді берлі анан. Ақырғы раунд, достар. Ақырғы раунд ойды. Хотя бы что-то, хотя бы 3 ұтайын. Хотя, и то есть 2. Блин. Оружие тез алмастырып қойдым. Неудобно вот это. Стенка. Все, блин. Түшіп қалдым, блин. Стенка қош керек болды, блин. Стенка қошты үйреніш керек болды, достар. Күтіп отам. О, келді стенка. Точно таңдай бұрса. Блин, башына тиіп алды. Аптечка қолданып сұраншы. Ешті қылбай. Тарқы бері қашуға тұрайлы. О, айтқандай қылды аптечка қолданды чата. Бірақ аптечка қолданған жақшы азыр, если да бір қоқсынан ішіне тиіп қалса, оғын өліп қалса. Шөт кетпей қалады қойдайым. Оп. Көрдіңіздер, ештеңе жақсы болады екен. Оп. Блин, что-то. Оқ башынан да өтіп кетті атпа. Тырс етілі башына өлі өрерсің. Қач. Оп. Ештеңе қысылып қалды шүйді. Аптечка алтауын. Аптечка алтауды шүйді. Шықты уже. Все. Так, ойнайся. Топ. В смысле? Опа, достар, қараңыздар. 3-7-ге ұтып қойдым. Бірақ шүгір, достар, Мәкей, достар, жақшы ойын болды. 3-7-ге ұтылып қалды. Бұл жон ғана достық ойын болды, достар. Қазақтар бот, андай мұндай деп жазбайлы қойыңыздар, андай керегі жоқ, ештеңе шешпейді. Ошондуктан бул жон гана экөөбүздүн достук оюнубуз болду. Мага да өтө кызык болуп аткан. Эки хайлайттер кантип көргүм келген, ойноп көргүм келген. Мынакей достор, видео ушинтип аягына келип жетти. Дагы бирөө менен эчтеке ойно десеңиздер, анда ойноп коюңуз достор, Кудай буйрса. Мен WhatsApp номерлерим описанияга калтырам. Ошол жерден мен менен байланышсаңыздар болот. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Пока-пока.